I pozdrav ljudi, dobrodošli još na novi klip, sa vama je Pro Slenderman i danas ćemo da igramo Clash of Clans, jedna od najboljih igrica za mene. I kao što vidite, ja sam Town Hall level 4, nisam htio da snimam prije njega, pošto mi je bilo dosadno, pa nemam šta da drugo kažem nego da vam zaželim dobrodošlicu u novi serijal. I hajde da krenemo, nema nikog tu, nema veze. Tu kao što vidite mi gubimo klan var, pošto ja naigram, pošto je rekao lider da odigraju ovi malo slabiji, pa će ja sljedeći put igrat. Ja sam rekao nema problema, neka odigraju oni. Ja se nemam zbog čega ljuti, igrat ću sljedeći. Pa ja bih htio da napadnemo i da nađemo nekog od... Znači, treba nam 11 trofeja da bi ušli u onu Silver 3. ligu. Pa hajde na nekog probamo naći. Ovo je nešto dobro. Neću da ga napadam, pošto možda neću stići sve uzeti. Nije, ovo nećemo. Ovo već malo. Ne znam da li ću uzeti sve 3 zvjezdice, ali da je jak loot. Tu mi je dobro, ali ne veze, ja ću to. Hajde, mora tako. Dobro, ja sam alocirat što sam mogla. Sad je red na ove da uzmu ostavim. Ovo će biti jako loše, ali ne veze, ja sam uzeo loot, tu sam tražio. Tu sam tražio taj loot. Ali bio je prejak, stvarno, što jeste. Ja sam uzeo 25.000, izgubio 16 trofeja, ali nema veze. Bolje, sam dobro. Napravimo novu vojsku. Ne znam da li da ovaj put sa balonima probam, ali ne znam. Ne veze, opet ćemo uzeti ove džinove, sad ćemo ih uvijek malo više. I triple breakera. Ovako. Tako. To je to. Sad će nam se vojska napraviti. I kao što vidite, stavio sam bio džinove da mi se upgradeuju, poslije njih ću staviti barbariane. Poslije njih. I da, kao što uvijek, to jest, ja nikad ne prolazim Town Hall dok sve ne bude na maksimumu, dok ne bude to, na primjer. Kao što vidite, ja nemam laboratoriju da više napredim, ovo mogu. Ovo se mogu, to će sve biti unapređeno dok ne budemo prešli na level Town Hall 5. Tako ovo, ništa. Tako da vidjet ćemo da u sljedećim epizodama ćemo sigurno, ja ću pokušati da pređem Silver ligu. Tako, malo sam sa Goldom tu, ali što nešto vidim, tek za 14 sati će doći novi bonus.
Tu mi je malo žao što neće malo prije doći. I najvjerojatnije da će biti. Ja mislim da ću u sljedećoj epizodi snimati najvjerojatnije Clan War, pošto će ovaj Clan War završiti, vidite, zajedno 38 minuta, 25 sekundi. To će se završiti. I mi ćemo izgubiti ovaj Clan War, pošto kao vidite kod njih su napali 12 puta i uništili nam sve jednog, osim je Luka car, ali njega će mislim isto neko dokrajčiti. Njega su uzeli tako, još njega će uzeti sigurno, a nismo 17 i nismo uspjeli uzeti njega, ovog isto tu, nismo četvorcu uspjeli uzeti, izgubit ćemo, možemo samo još 3 put napast, znači, ali nema veze, bit će bolje. Evo da vam malo pokažem svoj klan, tu je Mr. Johnny, da ima njega, evo ovako, on je tu vidite kao najjači, pa ćemo njega da pogledamo. Kao što vidite on je uništen i nije mu neka baza baš, za Town Hall level 9 mu nije neka baza, nije, ali ja znam jednog kome jeste i kome je dobra baza, stvarno, znači baza mu je dobra, ali ne ovdje, da može ovdje. Da, klan mi se zove Balkanski ponos, ako hoćete uđite u njega. Ovaj Srećko Šujić, on je lider, pozdrav za njega. I kao što vidite, dobra baza nije loša, samo da još zidove malo upgradeuje. Tu će biti tu, onda ćemo biti baza savršena i ovako i onako je dobra. Tako, onda da vam da još nekoliko, Ivan El Šapito, on izgleda nije naš, ali ne veze, on je ovdje najjači, pošto njemu je baza slaba, ali nije loša. I da mu vidite profil, kao što vidite, on ima Baby Dragon, ima vješticu, ima freeze, svašta on ima, dobar igrač, nije loš, za naš klan sasvim dobar. Tako, pa još neko da ima tu još jedan King Mihael, on je jako dobar isto. Ovako da ga nađem, evo ga King Mihael. Onaj Hollywood Star, to je njegov drugi account, evo vidite, i njemu je dobra baza isto, samo da poljine malo ove zidove i to bi bilo to da imam ovo moj baraks na level 4, znači sada upgradeuje za vješticu. Bravo King Mihael, tu se traži, i da mu se, znači treba da oslobodiš Baby Dragon, minera, vješticu, kada mu se sad će, to snovat ćemo se sigurno, onda Lava Hound i Bowler, onda ima tu još spelova da otključa, ima tu Barbarian Kinga na drugom levelu, nije kupio Arch Queen i tako. Sve u svemu, ako hoćete uđite slobodno u klan, ako nećete ne morate, meni je sve jedno. Da, i kao što vidite, sačekajte se onda vam nađem tog mog druga jednog. Ja mislim da on dao među zadnjima. Da, evo ga. Nije baš među zadnjima, ali vidite, tu je moj drug Miha. Ja ću sa njim da snimam Minecraft. Možda ću snimati Clash of Clans. Onako sa njim da budemo tu, da pričamo zajedno i tako to. Kao što vidite, on ovdje ima među najviše donacija. Vidite, tu je njegova baza.
Ovo sam slučajno. Vidite ono Boža Ordinove, ali ne znam zašto. I njemu se nešto tako bi bio laboratorij, ali ovako će se dušiti na svoje. Ja sam jači od njega. Ne znam, jači sam malo od njega. Tako da, i da, on je jedan od mojih najboljih prijatelja, znači sa njega ću sigurno snimati Clash of Clans, da pričamo zajedno i tako to, o igricama bit će možda pitanje i odgovori, tako to, i za 40 minuta će mi doći džinovi na drugom levelu, to će biti sjajno. Samo da nešto vidim dobro. Da, u sljedećim epizodama će najvjerojatnije do ovog videa ću sigurno upgradeovat se ove zidove. Možda upgradeujem i Clan Castle, ali sve ćemo vidjeti polako. I to bi bilo to za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem. Doviđenja. Ćao!